muke puma hauli ro mi pette puba kete mu nori su nu sakete mu asakete oko pette oke penyo fejo ke view pour que Christu tolimota kete su ngulie verse me fait dienu Rome ko se verse me fait dienu siri Christa Jésus kala ke लिए do chika shiginu pour nguke mejela we pour machmodi mitolia oke penyo fe pour que tike vinu nu pour nous Jésus Christa ginu pour ko ngu mejela shakete su ginu nguke meje ke mi toke lusu oke penyo fe oko bu ludo kete obu utsfedi skim hidi ludo temi hawu shido ikete tsipi ba kete sunu ke nede push kete ke midi temi hawu final no voto hafabu final no voto idi tsipi ba kete su ke pumala tselimota su tolimota deri Jésus Christa ginu po su tsipe vipie su tsike dilapie voli vida kete chakrala kete pour nguke meje khasa kete su Jésus Christa ginu nguke meje dosedi temi pekie kese temi petasa kete su puba kete su ngulie ke puma ze ho puvoli ro uko ke puma sa hathopu mori hatsuke krowada ketela ke puma pode igetse lerite yamo kisi deri ke puma sa hathonu mo ke puma o ke lenu attitude nu ke puma o ke lenu sila hatonu tsusomo shiri o ke lenu nu puma kete mu ke puma su we haidi oko haki hanu ki junu luke vor zenu u penyu ke lenu nu luke vor sunu nu krake livie su modi shitten nu temye pupeteu puma do da kete musu adamu if unyiginu su temi ke lugi vorta kete ke puma sigetala nu hatopo tsike krowada ketela mi viru guwada ketela mi sewada ketela sula puma de igetsu modi puma wada kete ke krilamon shitenu nu puma da kete musuwe patonu nu modi attitude ukele sigetala mosa lesoko me hosa muvori pol lesoko mo hosa liro pol liro po uke penyofu tejo kapie mosa tsaka soko jeripu mu Jésus Christa ginu ke krie mu ke mejevor kata Jesu ripu ni pol pusa kata tejo ginu tsumu zekata ginu su ginu ke puma kala ke लिए mori su ginu ke penyofu khefle ke to punitsle ke to potejangule ke to mori ke penyofu bu final nu voto di ke sese ke to sunu voli kenza deri Jésus Christa ke kriu ginu ke krila na Jésus Christa Calvary gi shike tsitiki po su tsitsi so wata ke tsala po ke penyofu ko bu sunu di pusa ke tsa ko gi meritu ya ke tsa su po Calvary ginu tsitsi sa ke tsa su ngulia Mutejo su shome idipo lekato. Tejo su Victor. Mutejo su ke dipuga. Tejo su me hoka sitiki pakashimi po. Su seke me jasa kete. Oko ketseke nepo tsudi vo me holi ro extretia. Mu extretia siki su ke duwa ke kribadashi kete su separsia. Mu tejo we su extru kimidi timi ke luno ke diwa ke kribadashi kete su separsa kete. Oke penye first jo ke vi. 오케 penye fiki mi tonjoko kapye temi mozuno chaka shiki su temi ke krabada kete su tasya kete su mulia krvanu ume hoka shitiki krvanu ume hosadi ujigi ke rubo badaliro su mulia krvanu ume hosako moche ke rusu bari mulia mo sila krvasunu ume hoka shitiki ke rusu badaliro sezenu su shilia Deri krvanu ukru nu ke rubangatse pikrvau tsaka masaba gatsala ujino ke ru tsaka masalia mo deri ujino ke ru saka sezenu su krvanu su masabalia te jowe temie ke puma o ke penyo fe jowe temie haitu te katse krvapunu nu ko ujino ke rupo ke ngu ke midi su sedi temie pe si pengu ke se temie busu ngu ke tse musu pidi krvanu saba gatsala pitejo saba gatsala su nu masali kenza ta gatse deri Jésus Christa
Puo Calvary gi nu sheka stigi puje pe kru ke stigi su jodi ke rusu sakama sawada ke jiwe Jesu Christa pele ke li miko pide kravasu nu ume hoka stigi su mesada ke o ke penyo fasu se mesada ke vi ke su pe vilita ke su prasada ke o ko su mulia mu o ke penyo fa ke se hau pele ke pele su pele ke o ke penyo fa la ke pele su nu ba ke atu ake vi ke ku nu tsili tu mori asu du shili ro ha to ko tsili bitu atsili tu ke atu agi ake pele batu ke pele su modi Jesu Christa gi nu angulite Jesu Christa tsusuwate apunyo de po Allah chak sabo ke sesate po Allah Calvary gi nu shesate ke Jesu Christa gi o ke pele su pum ha to gi o ke pele su gi nu temie Tio ke penyo fo modunu su potula lie ke mu ke pele su Abraham ke luginu sede ke mu ke pele su jepu ke nu di shiliro ke pele su ke di wotiki pu Abraham gi vorta ga edipu mu Abraham ke pele hau mukilie pu se ke pele mi pu ke mi tomi pu di su prasa ke te zo vor ke modza u ke penyo fo Abraham unye ke peru ke nu su kirikito ke tenye ko nu ogo zu ngule da do Uke penyo fe ki di Abraham se mi to ke ogo Abraham je ke pukesen ni ogo Abraham ke luginu je do ma kropo se di uke pele ke lunu uke ke penyo fe bu ko rets ogo kruhi ogo chata ke se menguwe kiriki to ke tenyenu uke penyo fe Abraham je ke Abraham bu seye po krutsu tu ke Abraham bu 부부수 세예수 그렇죠 그래서 부셔겠지 되게 아브라함 분요 바모 사라 운이 뇨즈 뭐 아브라함 티치 히트파다시 시가슬라우 게 페뉴프 디 하우버 그래서 되게 아브라함 리수 렐리케 모포츠 메체조 아브라함 리비조 모디 사라 부키 미리 티치 히트파다시 게르키토 게르테니에 게르penguनु 주 물리도 뭐 운예 하이다 그저 뒤지는 오케 페뉴프 니부 세예부 그렇죠 이게 저 부셔 그저 하우 렐리레세 그저 렐리레 그저 모디 렐리겐즈 그저 디 아브라함 분유신유 예 절리로 포키 기미디 포세 세예 그렇죠 세예 그렇죠 그저 부부수 기기미디 빨리 비투가 하우 렐리레 그저 뭐 하우노 오케 페뉴프 아브라함 제 그렇죠 그저 아 잡이언 저도 Nyusenyu kratuo tesunyo se di Abraham nyusenyu ye medzaha uke penyofa musatiki Abraham punyo shipuri posetumo shikatsuno uke penyofa tigi temego pupye Abraham nyusenyu ye haito ketsa pupye poseke medzakesa okosuko mulie mo ako pusaketsuki hatsakin yenuri hau puparda livi Putemeta kepelenu Abraham nyosenyu ye kore pupye pomedzu levi mori ke kripotemeta tsumujinu nu vorkete poginu ke par unye nyo sokori ke pulevi there is su tsumujeta nu lesli rosu Abraham mesu pomeka sotsdagli ke vi po punyo shipuri to mokatla pusu leli rekete mo haiketse tinut lelikenze ketse omeka sotsaketse haiketse pununu uke penyofa Abraham hose parketse putspe vise parketse uke penyofa Abraham ze kepero ketse haiketse nunu Abraham uke penyofa chata kepele nunu de uke penyofa puliro uke penyofa siliro iketse sununu pu uke penyofa pelle ketse pununu uke penyofa pelle di su se parketse sununu uke penyofa unye kepekro ketse sununu uke penyofa Abraham kepelle su kapie putsa ketse poke mieto su nguli di Abraham itu di pozaritsa ki dipie Abraham ise ketse ogo kirikito lesunu tsuko nguli ogo kepelle ke lu haunu mohosaliro uke penyofa tutsa mu temye zo ketse hau uginu kepelle hau parli kenze su chili kenze uke penyofa temye kruhisa temye chepekusa temye chatasa mu kama sarafu temye kruhipie kepelle su nu chili moliro Jesu Christa ur halita ketse kepelle su skinu rabi mori shidi pelele keto utsunu zozu liro head knowledge iyago su liro utsunu zozu liro pomu puro kenye iketse kemhidi pe mosebada le vizo Derile uke lunu su separ ketu.
o ke lunu su bu possível par que tu su se de o ke lunu o ke pele ke lunu se que tu é o que penho fe o cristo mo liro kama sora fe tu sunu o cristo mo to liro o ko chili ken zaka tu su mulie muro mi ko se me fe punu no ke thalaki mo se liro Jesus Christa ginu tie ke pele ke lupo se di o ke penho fe ni nyot se vida que tu Jesus Christa Calvary ginu tsi pe temi o tso wada que tu Jesus Christa po te jo tsi se que tu mu po chao te meta po o ke penho fe jo ke visu po ginu tsi que tu biso que tu mu po ginu mo liro su tsi ken que tu mu po ginu tsi so da que tu la o ke penho fe po ma ro te meta su ginu po mu ke me je se vor temi tso que tu su ke pele o ginu temi ka la le que tu o ke penho fe chakra temi tso que tu su mulie o ke penho fe Abraham ze ke tsala que tu ke kripo ke riki toker tatanu tiki dilimi group vordi Abraham ze ke se mu Abraham ze ke se ke tiki tiki dilie ha ko push ke te verse kerenu tichie che hatiki ala vorto mu stiki sara po nyutu valito ikete Yesu pusa mu hauri lelier se ke te po tsme chezo ke kilamo na hawe chiri su po na ke puke se ke midi Abraham po pitse no shiliketo ogo darumi kitsa tinu medically mohovo to liro soko pukere bada ketsa ogo soko nguli he tefa puli kenza mefe sereke daro timie ke lunu su makereze ke sevode ya ketsa ogo soko sipre mu verse kersenu sara po Yesu shikasaki po topununu po lepie po zakar tsabadasi shikatsa la tikidili we pukipudi no kidi how krebamu ketsa sepuze ke pu mu puri pu michetufa asu krebamu lie iketsa puketsa ko kertsa ketsa soko mulivi der hakwa hame hosaliro kepelenu mo liro su chiliken zaketsa timi kitsa su chiliken zaketsa mu kepelenu nu zo ketsa mu how sevordi o kepenyo fu just punyo Jesus Christa kapia temi tsu ke tsu ze ke medzba o ke penyo funyo Jesus Christa ginu zo ke moshe chake kriba mo ke tsu push ke tsu Jesus ginu zo ke moshe chapuri ba mo ke tsu ke pele ke lu ho mu Jesus pele ke liginu ke pele ke lu ho sedi o ke penyo fuze ke pero ke pekroli vi ke tsu o ko hako ngulia Abraham o ke penyo fu pele ke lie mori pu se ke pele mi pu ke tsu faithful faith how po se me samez que te o que penyo fo mo do mi to que te puli que te que pele la nu que te mo que pele how kiki mi di parlega kiki mi di chuliga que pele how puti pu situation por hi ke cricket nu how develop chili haizodi tu timela ka se ke mi di magic po ke mi di chudi su Abraham si parta que te mo ke penyo fo si di Abraham se ke di ke se simo puri ha ke kra ze ke sevor que te mu pu situation ko hako puch ke dipie pubu ke penyo fe pele ke chu u ke penyo fe unya ke pero ke chu hako hoginu situation ke kri puti puri ke kri ke chu hakare ke reze ke se ke chu hako ginu se share ke chu se par ke chu mulie Abraham ke lunu pu u ke penyo fe ze ke pekro ke chu muri pu ke pele mi di su par ke linu u ke penyo fe pu ze ke pero ke chu puke lugi makri par ke zemeta character development character transformation mo our transformation kepele ke lunu how kepele ke lunu transformation how baya kepele ke lunu ajisu pele de idi pu prawada di julu pele di certificate po sevodi file no ke reprieve body shidi o ke lu to ka ta su puba mo kepele ke lu su titi ke lunu transformation baya ke ke pele ke lu titi ke lunu ha ke kri zkas kasgi zeka shiki ke zeka se ke shitiki ko hakununu ke pele ke lu ha uch ke disi ya ke jisu pele ma ke hauliro concept pumo timikele pumo mori hauliro uko formula po ke midi pumu puro kenye mori ko science provoke ko formula sedi hakimidi haisaliro Zaha depo, muri mahai depo, sidika sasaliro, tier parato, chikim hi parato, gets formula no nubo. There how liro, uke penyo physica perrogatunu, muke pele how we develop silly vigata, capelle how chipenili vigata.
ke pele how suku chuli vi ke tse mo ha ko li o ke penyo fu ze ke pero ke tse we tit ke lu ke tse o matom hatsu nu lu ke tse nu office nu li vi le shiki nu li vi kiti ki nu li vi pato ke cricket tse ke tse ha ko nu o ke pele how o ke lu how transform tse ya ke tse mo we jisu pele ya ke tse ke pele how o ke lu how transform tsuba mo da ke tse o ke pele ke lu su o kru hipie o bu su pele ke tsu su nu tep fulie zmo da ke tse o ke pele stagnant ba da levi zba ke mi di o ke pele ri shi ke tse potha bon ba da levi mori o ke pele su with se di ke pele ke tonu pele ke le ke lu su ba mo da levi mori ke pele ke lu su transformation su tse ke di ke su ba mo da ke tse su o ke penyo fu ke ku mo de ke krila mo na ka tolle shunu push ke tse o ke penyo fu ka la ke li se wo ke mi tse ke tse dili ke vi ha o ke penyo fu ke ku ji di puba mo ke penyo fu ke ku su li ro te mi tse ke di se ya mo ko bu su nu o ke penyo fu ni nyo tse di lu ke tse su nu ti Abraham ke lu gi no mo ho se li ro o ko ke tse to nu Abraham de incident ke ni ke pusa o ke penyo fu wo di po di ti de koche ke liye so shiti ke di li me vo de teche hati ki vo di bu sarabu nyo zeli to nyo fali to ke tse pusha ke tse tiyo ko ke pele ke lunu mo hosali ro o ke penyo fu ki ke medi o ko ze ke pe krobaga mori tiyo ke lunu o ko $10 ke pe krobaga tse ha ko mi grupo teche me fitu mi grupo sera to mi grupo hit die to shi vo di het tenye shi ke je baz ke tse ba hai vorze ke tse hanu ke pele ke lu ha faith Jésus Christ pele ke tse Jésus Christ gezedi lutuo ke tse po joperli ko sedi lutuo ke tse po kinu ke vorngu ke meje ha ko sedi lutuo ke tse o ke luch ke dipie o transformation su ki ke mi ke tse punu pali ta ke tse o ko chedo o ke tso ka sala servi o ko chedo o ke pele ke lu hau o chike dilia ke baya mo mega mo ke pele ke lu hau la tie o ke lu hau o ke penyo fejo ko ke mile jmo mega ke tse o ke tso servi ke krilamo na o ko ke pele ke lu hau we o ko bu Jésus Christa remimili ke tu mo kunyi po perfection ti tso ke tso su vor tu si mo ko tie o ke Jésus pele di lu je ke tse ti hau no o ko ti hau no transform tsile jmo mega redilie jmo mega mo ko tie chiri pele ke mo me ke lu ze ke mi tu di lu baga ke pele baga mo me ke mi di lu ba zo ga ke tse o ko che do o ko ke tso ka sa ke Abraham tigir time ka kraba o ke penyo futu ke tse time ka krai ba tu de Abraham me sunu ke pele sunu mu ke pele su bu ke lu che ke digilie ke pele su bu ke le che ke digilie po su o ke penyo fu zedi ke pe kro ke tse musu po character transformation suri papo separ le ke vi po tse meta tigi di li go vor po ze ke se ke shtigi po ke tse ke krie ke vi to ke se pio go tse ke tse mor ke shoko me za se ke tse po ke ti ke vi ke pele ke lu no ha ke midi ke ti ke vi ni ko de ya ke pele ke lu ne ke kri party ya se la go Jesus Christ o ki push ke tse ke krie se di hu ni ho kri mor ke tse ke krie ba mor ke tse ha ko ha izo di die ke krie ke tse su pu ba mo deri ha ko po substance po ba 하고에 막그룹 봐. 뭐 아브라함이 스kim 히디 하고 포케 루누 뭐 티비셔께서 보조 비셔께서 수공willie. 뭐 껴르게 주자 뭐 분요 willie. 시디 분요께 그 보기토프 이스마엘 운이뇨 이스마엘 보다께서 수께서 뭐서다께서 수고vor께서 디기 보스리 분노 메지께서 분노께 크바께서 Dero ke penyefe no sara diere ne di po diese mu po puke se sokonu volije I ke tse pushe ke tse po soko zedi sokonu tsevolie mu ke penyefe sunu sokori regolie zo der Abraham ke lunu po punu mingu meje ke tse mi krie ke tse mu ke midi po lot po kimi go la punun ke tse Sodom Gomorrah pa kawa tu ba ke tse tigi po ke penyefe se ke chatso ke penyefe ki po meje me lo ke tse ke chatso ke tse hako Abraham ke lunu ke pele ke lunu po transformation hako haka krapo tse ke divora ke tse o ke penyefe pele di lu ke tse o go tsuko ngulie o ke penyefe pele ke li ha o go ke tolle shonu ngu ke li patonu nu mo ke tse ke pele nu zo ke tse o go su ngu pe viselie
mum ha thonu nu go ke tse Abraham ri po am ha thokro po nu shilie idi ke penyo feze ke prelita livi derim ha thonu nu mo ngu ke mejenu nu zo mu tie ko ri ngu ke mejenu nu ke pele ha ngulie mu ke penyo fu ko bu ke pele ke lu ha nu me milie ke tse krolie ke tse o ko nilie ke tse sedi ke ze viko ke tse ke kriko ke tse o ke penyo fu za tse ke me ye ke lie po ja putse ke lie su puba ke tse ngulie ke pele ha we ke ri ke pele living faith mu living faith how we tie oko ke lu how tseke di tu ya zo oko ke le how tseke di tu ya zo oko bu ke zine no ke jenu par ke lie oko soko ngulie Paul puse ke tse Jesus Christa dore li morsho ke tse po seke mia ka jatu oko risem li morsho ke tse puse ke tse mu Paul pusa se ke tse nto sa prepare Jesus Christa gi nu ke ripu nguli ta ke tse sunu ton sa prepare sunu chili che ke tse soko puse ke tse oko transformation hako spiritual transformation rofke lunur krikil yesu bi modi tie pardi oko temie ke zedi shezanyo tse ke tsunu ke zedi rena tse ke tsunu ke zedi society po tse de haidi lu ke tse hanu transformation how tie parli mo ke tsala tie oko ke pele ke lu hori oko nili mo tu de There how parda ke tse oko ke pele ke lusunu unida to ke tse oko tsu ngulie kenyu mutalau uke penyo fu jabye Abraham tsasa po ke pele ke lunu ler ke liki previo goze ke sasu tu romi ko die tenyenu David pupietu ke tse ke joke mu vas utsuwa ke tamie mu uke puma ko hweke wamie teja ke feto uke penyo fu ke pele ke lu hau nu uko ke puma su hwewa de ke pele ke lu su nu uko ke puma su krikama sawa de mu sko se teja ke feto ke tse mu tie uko Jesus Christa pele le ke tako uko teja ke feto me da ke tse Ugo se teja ke fetomie ke tse uke penyo fe puto su puse mo Abraham ri pele ke liki uke penyo fe jabye puto se ke tse su bubu seye po krutse ke tse ugo tie teje te se per reneba ya ke jami ko ugo tie juda me je ko renese se meta ugo tie ri teja fe di lusizo tie uke penyo fe ugo ti haunu Jesus Christa pele ke like uke penyo fe tigi teja ke viko punyo Jesus Christa ki nu jabye punyo ko tsada ke tse mo ke penyo fe jabye temye tshe ke tse haunu shalom shidi puya mu shalom haunu liro ti tso ke tse well being ma pete ko nu ti tso ke tse mo ke penyo fe jabye ko tshe ke tse haunu tie uko bu tie uko ke lu haunu ri uko ni ba ke tu po te jab fe di lu ba ke tu uko bu tie uko penyo fe ke krisu nu lu ke tse po te ja hako sasedi uko basha ke tse uko tshe ke tse uko su nguli vi uko penyo fe pele ke liki su rop fe ke lu su nu te ja rebizo mo deri tie ke lu hau ti hau nu sheri uko penyo fe jabi o tshe ke tse uko peteri tie hakeme hu materialism perspective wa materialism ke lepu nu tie kizu mame hu di taje ke tse mori kizu Kini jepuya ke tse sunu no ko mezzo to li ro ko atajanguli mole tajafli mole idi puda levi morio ko tie ki tse tajasunu ki tse hafogo ke tse sunu no temi tu tajaf mo tajaf ko mo pu to ke tse she temi ki skin yu no po tajapu ya pu tse do mori po kil haki ju tse ba shi ke tse mori po asset po vinya vira ki de ba shi ke tse sukunu no tajapre mori po tajaf ke tse su puda levi There ke penyo fe jabe temi tse ke tse sokonu ribaka tozo. There ke penyo fe jabe temi tse ke tse su rebizo mo. Mi pete teja sokori nguli vi mi pete nguri li mo li vi. Ogo soko nguli mo da ke tse mori mi pete ngu ke tuli mo ke tse la ogo a teja fe mo mo ke pele ke lunu irita li kenze. Ogo penyo fe tie ogo bu pele ke li hao. Po teja rofu ke lunu tse meta kunye po vodi po zedi ke tele ke chachi luda ke to teja su se ogo tse.
Musunu uko katola sunu provoliro potejasuko uko prohuli ke lo ke puhuli ke lo ba tie uko uko tie luya ke jahonu ubu ke lu joshili ke tse ubu ni di luba ke tse unu redi lu ke tse hunyo ho kredi lu ke tse musunu ke lu joshi ke lisunu poteja sunu teja ke kraba ke tse uko soko muliya uko ako ke pupete votu oliro uko maka krake pulivi mum haka krai se party how we uke penyo fupu ba ka tsu ka thole shdiu mumo ka tsu sokori sokho se pa de ko ke pu yevi de ko che do pati sa de ba di soko shizo le lo de ko penyo fu jabe timye tsu ya ka tsu su haizodi general perspective punu haizodi me ho ka sunu zuri uke penyo fu po su jabe punyo nyo ko tsu ya Abraham ke lu uko ke pele ke lu mo ho fosili Abraham ke lu sa me ho servi Abraham ke lu sunu po thejap fadil lu ke tsu Mo Abraham tajaf ke tozo diri po haidi npuwa ke tsakimi timela ke shepo ke midi po tajago relati repe po tseke ke midi shizomo puri po ke lunu po character transformation sunu phaka kraze ke sevor ke sunu re divor ke oko soko nguli musiki midi o ke pelle ke lo haunuri oko o ke penyo fe pelle ke liuze oko ke lu joshi ke liuze oko ro fe ke lunu ni ke liuze chpo ke lo haunuri tite ke lo haunuri o ke penyo fe ze ke pekro ke tsunu huni hoze ke pekro ke tsunu ke pelle ke lo haulu ke tsunu unni koda ke mimmi ke li oko hago nguli Tieu ke penyo fe ko kepe punyo Jesu Christa ki chikelia. Oko bu ke pelemie ke certificate po seti ki vo ke to lambo. Nero ko bu tie po ke peleme cheke ki juno ke lukiri su sedi puja putsa mu kunye po tele ke chache vodi puze lu ta ke tu punyo nyo tsala ke लिए. Oke penyo fe punyo Jesu Christa ke nu chakrepe oko ke su oko ke pele ke lu haunu oko che do ke pusha ke hacha tsinye oko rakra ke sasake. Shidi sedi oko ke lunu o me hori lasa mo oko cheke dipie. Oke penyo fe joroli ke mie ke tsunu character transformation. O joroli cheke di ke Pitsuri redilivi, nichuri redilivi, oke penye fum hodzunue, mi puri rediligen zada gato subamoru, oko suri mohoga sasake. Mo oke penye fe peleke liko, po tejaf gato sugo rakrasake, bol diu saledi, untuan saprepie, ke puma ke lunu lumota gato, ke puma ki tuotsa samota gato, oke penye fe nyunyo, mu oke penye fe kimieto su ki tuotsa da gato, rakrakasa mun saprepie sunu tsutulije gato, pukasha hako rakaka sasuke. Oke penye fubu jabi oko pete tse tiende iko peshe. Nipu die keri die sevodi uko rutsukesa uko Dr. Kuvile peshe mo ke penyo fa die tsokola u ke penyo fa peje we u ko ke shum hato che potelanu ke le de telanu pette ke ze metsa ke chatsle di u ko ke sho potela tsadio ha cha po ke nyese ke pusidi ke ze ke chatsana tie ABCC pastor ko ja su de mu u ko puti pete nu u le thame ko ba hore u pastor me ko la u ke hue ke chatsa sibazo uko che dori ABCC ti soja rikesa hau ha pemedi u pastor me ko uko kikru ulie thola kese ke chats lasana uko hakengu ke hase ni pu kershnu khasatu ji se ke vo ko kiche ki mhabun nu ke ngu le bade mi ho khacho samo cho ho ba ro pa che ki su ko su khalas pete pi mabunula sawari visa su kepeshiri sa shiro uko ke chanu makake so kolari kepenyufa tejesa se shie uko tie ti soja haupie ti soja pete ni pur sho ke to repe ke ba ke midi jeri uko shie kro ke ni vodi ke husa ke to balyo ke hu senyenu ni puja putsa ke to reverend Willie mo no ke ja ke to pastor unyelari chasa uko shie vor ke hu ke to ko service senyelari ke ze ke chatsa vor ke ze je pjejaker pengunye uko ke huti haunu uko kronu ke hunu
program tsepe ke bao me jiliro eno ke ja ke tu ni pu di se la vori ke za sdo shizla ke upuri u ke chart se ba di vo ke je ke shunu ke pekola sa che u ko je nu ke pu ke se ko grasa che do u ke penyu fa u ro tse ke so ko se di ni pu je ke rchele se di ke sho ma to potela tsdo we ke krito ke masa ke ke penyu fa ani pu apu jehova Bejiwe nipu no jam ungo zoge zeke penyefe he ko kre he ko ngumeje he ko bu nte jafa di lukete anipu mbejile he ko kijana luvordi nke kre sile motioro nke pele no voli motioro he ko kidepuri he ko sasamu he ko zeke zita fadil hututoga he ko shedze ko ke zatsidi nipu he ko kideri ke zinunu he ko pimesitu dishi Dari ni pu Yesus Krista gino he ko bon ke krisi ke liye ke Allah ke liye he ko viecha ke liye the jaho hala he ko che do the che te rubien se awe pe jewe ani pu he ko ti so jaho anu he pastor mel ko jat ke sa ABCC mara ha pe madi pastor me ko ke lula ni pu ke the je pen se ya che u ko ke lu u ko ki gularin ki he ko me je me loya non to ja pe he ko tsidi he tie ni pu ni to che ke za pastor me ko bunu ke kro te ja cha tha se di me do ke me no ke hu ta ze vo se ke to no ja pe he pastor me ko che shiro ni pu he ko kro ha she la vo di tie ke shunu ke pe kro di ja pu la vo ke to he ko shu kro nu Reverend William Japutio, Crotelanu, Kajakito, Japutio, non to Heko Shelavo, Kehukengu Ketio, Nkepeleko, Heko Chromicori, Guliche, no Japio, Comipo Getri, Petet Sekilitse, O Kemasani Pu Jehovah, Heko Vorketu, Tikonu, in Japutio, Repika Papet, Tekoripian Pelesia, non to Japi, Hekom Hatoche, Repika Papet, Temugisaje, Jedoni Pu Lerdi, Rashukilie, Bavodo Pomake. Toho hala mpe jewe anipu no japi heko tsede heko bun teja ko sedi tola ke pranu nipu la lusa nke je po pie me va pe je me la teja tsedi lusa ke to non teja ke sashi ke tsepe heko mi po ke tsepe ni ke sasaje heko mhodza tati so jako heko bavodo ko pe ten jenuberu anipu no heko mi po ke tseke lura golie heko mhakere ke mi che ke hupo ke pe ke pinuri he ko mpelle ke lela no he ko pe vie pe chele deru he ko bu nginu te fudi ni pu phakere ke hupo he ko ki vor zori do zefadi inke pele japunu thake metti se ke to je dori ke ko ke sasi ke tsepe lerdi shomo mferne ke le pe te ko tsepe ri ke sala se je he ko ma to che ke le pe te ko la ke the je pen di ke la ke le Jesus Christa zanu ni pu Jehova kim ha ko chamu he ko meje maloswe Amen. Ugo ke puke bam hedi la ke tsunu ke nyu ade ba ke tsu ko bo to riesadi u riesadi no la lije ugo khor ke ri ade ba ke tsu ko u to u ti u fele sidi the riesadi la pa lije